Kgotso weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Ha jwale re ntse re tadima mantswe, ditheme, mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Mme ha jwale re ntse re tadima ka leihlo la Distinguished Bert Olivier, Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Mme re ntse re tadima lentswe subject e leng moetsi, motho. Mme re tadima ka ihlo la hae qanollo ya malwetse e leng lefu, malwetse a tshwarang moetsi wa bokapitale, qanollo ya malwetse kapa lefu a moetsi wa bokapitale ho bitswang phafo, qanollo ya moetsi wa bokapitale kapa ka Senyesemane pathoanalysis of the subject of capitalism, pathoanalysis of the subject of capitalism. Mme ha jwale re ntse re tadimme sehloho bokapitale le kaleidoscope ya schizophrenia, bokapitale le kaleidoscope ya schizophrenia, capitalism and the kaleidoscope of schizophrenia, capitalism and the kaleidoscope of schizophrenia. Jwale ha re hopotsane videong e fetileng, re felletse mona moo re tlo pheta jwale re nto tswela pele. E nngwe hape ke leihlo kapa perspective la seka schizophrenia e leng quasi-schizophrenic hodimo ha society ya jwale e le nakong ena ya hlakantsutso post-modern ya bokapitale. Fela society ya dipono ho ntse ho tadingwe nako eo e qadileng ka yona le ho tswa ho Soren Kierkegaard ho seo a buang ka sona ka mmotlolo wa aesthetic wa ho ba teng e leng existence. Mme tsena di hlaha ho either dash or volume 1 sengolwa sa hae moo ka mehlala e mengata e buang tlase ha mabitso e leng pseudonyms ho kwahollwang sebopeho e leng structure sa ho phela ka tsela ya aesthetic. Sena se kenyelletsa mokgwa o bitswang potoloho ya dijalo, rotation of crops, o sebetsang ho netefatsa ho phela le ho tlosa bodutu, boredom, ka tsela e sa nyahameng ya engineering ya boqapi le novel ba ditshobotsi, appearances, ditshobotsi tse kang boqapi ba maemo e leng situations, dikatamelo e leng di-approach tse ntjha tse hlalosang le ho kenella e leng adaptation, easter le sefahleho, foresight, molemong wa ho tlosa kapa etsa combating bodutu e leng boredom bo bakwang ke phetapheto e leng repetition ya ntho e tshwanang. Sena se toba ho qhetsola e leng fragmentation ha nako le semelo e leng personality eo e tswalang sehlohlolo e leng optimal kgatong, degree ya ho fetofetola e leng etsa variety ka tsela e hlabollang ntle ho kgefu e leng interminable. Ho totobetse mmotlolo wa aesthetic o tsitsitse hodimo ha maikutlo kapa assumption a reng ho tswella e leng continuity ha ho topa kapa ho tswella ha ho topa e leng chronological dipakeng tsa maqhetso, fragments a sepakapaka, space sa potoloho ya dijalo e leng rotation of crops e kenyelletsang bonono e leng art le ho kwetlela kapa practice ho kaokela e leng seduction ka sebaka e leng distance
ho tloha ho moetsuwa wa ho ka o kela seduction, o ka etsa ihlwana boqaping novelty ho component ka nngwe ka ho tsetela infusing motsotswana moment wa tshwano sameness ho tseo di nkwang di hokahane ka tsela ena kapa yane. Ho ntse ho tsepangwe ho aesthetic le motho ya fumanang monyaka bononong kapa tlholeho kapa mo ka o kedile seducer eo e ntseng e le aesthetic. Ho bjaramana disintegration ho saeng meriting endless ha moteoloha successions wa bo mampokis masks ho tla dula ho le teng. Sena se lokela ho sutha kapa escape bodutung bo iphetakang ka ho etsa se tshwanang mosafeleng endless. Motho wa aesthetic o phehella ho qhetsola ntle le motswako, ntle le integration ka boqapi ba hae. Tholwana ya sena ke boitsebiso, mme boitsebiso bo a monyela, bo etsa evaporate. Karabo ya Kierkegaard semelo character sa mabitso pseudonyms a kang A eo a reng ke mmotlolo wa aesthetic o tswa ho letoto la ditlhaku letters tsa mabitso pseudonyms a semelo sa moahlodi Bellamy Judge William ho isa ho A eo ho yena moahlodi a hopotsang AR lenyora la hae le sa moriting endless la phethoho variation, boqapi invention, pharallatso diversion le potoloho rotation le ho tlosa bodutu ho theko e boima. Ha se letho ha e se ho iketsa mang kapa someone. Hantlentle moahlodi o hopotsa A hore ha fela mong a batla ho ba boqapi novel boemong bofe le bofe ho totobetse eo ha se mang ke no one. Sena se fana ka mohlaka jwang wa phafo qanollo pathoanalytic ya schizophrenia. Motho a ka ipotsa karabo e lokela ho tsejwa le ke tsipasihole, mme e ka akaretswa ka mantswe a mmalwa maqhetso fragmentary, arohane kapa unconnected le kgaohane disjointed tseo di amanang di boela filosofing monahanong wa ho fetola flux le ho ba becoming. Ho a tsebahala nakong ena ya hlakantsutsu post-modernity, bonono art le ditlwaelo tsa bophatlalatsi culture di iponatsa ka sebopeho sa ditshobotsi di-features tsa ho ba becoming se itseng, ho fetoha flux le ho qhetsoha fragmentation. Mme dibopeho traits tsena di boetse di bakilwe causally hape di hokahane le tswelopele ya bokapitale e tsejwang ho ata ho swekesweke flexible accumulation. Tshobotsi ya Kierkegaard a fanang ka yona ya aesthetic kgahlanong kapa post le boitsebiso ethical bo emetsweng ke moahlodi Bellamy Judge William. Motho a ka re e nyallane etsa adumbrate le mehlala attributes ya clinic ka schizophrenia, mme schizophrenia ke boemo bo kelello diphaephai e utlwa medumo e tlisang pono, tatso, fofonela, ama. Jwale motho a ka re e kenelana le mehlala ya clinic ya schizophrenia jwalo ka ho tswa moyeng detachment kapa
ho ba kgakala, distance, ho ba ka ntle, e leng exteriority, kapa ho nyahlatsa, e leng withdrawal, ka lebaka la monate, enjoyment le thahasello, interest, mosebetsing wa Kierkegaard, tseo a di amang le ho fetoha, e leng flux le ho qhetsoha. Jwalo ka ditshobotsi tsa kliniki tse boletsweng pejana, mehlala kapa attributes ena e fana ka lesedi la qanollo ya malwetse, e leng pathoanalytic, society-ing ya jwale, e leng nakong ena ya hlakantshutshu, post-mortem ya bokapitale. Mona ho ka eketswa ka theory ya Angela Witz, moo a balang boqapi le novel, buka bo bitswang Glamorama ba Bret Easton Ellis, e tiisang schizophrenia, e le paradigm ya malwetse, e le mafu, pathological, society ya bokapitale ha jwale. Ke bohlale ho mo qotsa ka bolelele mona ha a re, taba ya ka mona ha se ho bapatsa, ha se etsa stage, ho bala boqapi le novel, buka, ho hlasimolulla maikutlo, empa ke ho hlahloba ka botlalo lebaka la schizophrenia. Boqapi e leng novel bo pepesang batho ba jang setoto ka lere, e leng jet setting, ba nang le bokudi ba schizophrenia, bokudi ba psychosis, e leng tahlehelo ya tse kantle ho batho, tahlehelo ya reality, bo bonyenyane ke moithuti wa college, e leng college, boqapi novel, bukeng ya bobedi ya Ellis e bitswang The Rules of Attraction, moo a hlahang qalong ya Glamorama, e le celebrity ya New York ya tshwerweng ke schizophrenia, a le schizoid. Victor o re kgohle hantle ka ho bontsha hantle matshwao le symptomatological a schizophrenia nakong ena ya hlakantshutshu le post-modern. O qhetsohile ka hohle ke moetsi, subject wa diphetoho, fluxes tse amang maikutlo a poaneng, e leng overexposed ho dikutlo, sensory stimuli tsa hlakantshutshu, e leng post-modernity. Hape o itse qwara ka hare ho leqophe la motjhaotjhele la ha jwale, ka bokgutshwane ke motho kapa figure e haellwang ke ho itseba, self-definition, mme hona ho etsa a se ke a ba sehlahlo dipolotiking jwalo ka ha e le ditlwaelo tsa bophatlalatsi, e leng culture tsa ho politika. Ho feta moo, ha re tswela pele hape ntse re mo qotsa ka bolelele, o re ketso ya dimmotlolo le dikgukguni, terrorists, di hlahella di thehilwe hodimo ha ho feila, di tshwarwa kapa touched ka ditholwana, consequences. Autistic, e leng boemo ba ho sitwa ho hokana le setjhaba ka puisano, boshohlo, e leng affectless, ba ho tswa moyeng, detachment, lefatsheng ka ho tshwana le schizophrenia. Ho Glamorama, mokudi wa schizophrenia ha a bontshe ho shwa ha hae le kgetsi kapa agency ya boetsi, subjective, kapa ho shwa ha bokapitale, le capitalism, empa o bontsha ho hlaha ha mofuta wa moetsi, subject, eo ho qhaqheha, e leng disintegration, ha hae ho seng lekunutu kapa malwetse, o seng pathological, empa ke ho swahlamana, collapse, ho bohehang ha matshwao, symptoms, a kgannwang ke ho ja, consumption driven, a kgannwang ke ho ja.
ho jalletswang manipulated ka digital le internet ka ho etswa mahlo a nyweka hyper reality. Ke nako ena ya hlakantshutswe ya postmodern. Ka mokgwa ona kapa moutu ona wa boetsi subjective, fashion le dikgoka violence ha di a phelephanyetsa indistinguishable, mme ruri di tshwarane, di interdependent. Jwale ha re qotsolla o dihella dikgala pampiring ya hae ka ho lekola eyes observation ho tswella dipakeng tsa bokapitale le schizophrenia. Ha re mo qotsa hape o thwe glamorama ke sengolwa ke literary se bontshang na boikitlaetso le commitment ba ho kena lefofong, superficiality la khutso dispassionate. Bo etsa schizophrenia ka nako ena ya hlakantshutshu postmodern ho ba pontsheng le ho ba kgetsi agent ya morearea anarchy ya system ya bokapitale. Jwang hang ha boikitlaetso bo entswe, monahano ha uo wa ho kgetha moetsi subjective a ka politikelang ka hare kapa ka ngaela ho bona. Ra mo qotsolla. Jwale ha re dielle dikgala kaofela ditshwantsho le di-reflections tse ka tsela ya seipone le prism tse hodimo ha schizophrenia boemo bo kelello diphaepha utlwa medumo e tlisang pono, tatso kapa fofonela le ama, di kenyelletsa phafo analytic ka ho ipona ho etsa refraction ha mathomo ka mehlala attributes society ya jwale ya nakong ena ya hlakantshutswa postmodern ya bokapitale, jwalo ka ha ho akareditse mahlo perspective a phafo qanollo mona. Ka morao ho tsohle, matla a bobedi a obsessional neurosis, boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe, le perfection, boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho ana le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgaohane le bona. Ka sebopeho sa bonkwapo sadism, a thusa jwang le jwang ho fata ho etsa hysteric boleng value ka lehlakoreng la philosophy ya science ya botho philosophical anthropology, mme ka bobedi di kenya letsoho maikutlong impression ka schizophrenia obsessional neurosis le perversion di amana ka ho tshwana opposite le lejwana le tshwantshwang le society ka mmoka symbolic society. Sena ke boemo bo teng haholo ha ho shejwa ho qhetsuwa fragmentation, ho se tshwane divergence, le ho hlahisa meelelo proliferation, bofokodi narcissism, bo ikutlwang bo hloka bofokodi, ho tswa moyeng detachment bokantle exteriority ba moetsi subject kamanong ya hae le moelelo wa mantswe signifiers a puo linguistic, jwalo ka ha e ka puo language e lahlile bokgoni kapa capacity ba yona ba ho rea dintho, ba etsa name dintho. Kwana mong a ka ipotsa ditholwana tse tellang pele qanollo ya malwetse tlase ha bokapitale di fetoha pheko ya psycho
therapy le teng haeba di teng. Ho tsejwang le Ketsipasihole ke matshwao di-implication a pheko a fumanwang maikutlong a phaka moo a akgelang molangwana wa hae hare ho phahamisa dihlomo ho ha moetsi le revolution in subjectivity. A re ho tswetse psychoanalysis o re e hlopha kapa etsa prepare motho ho itwanela ka hare ho society ka ho tlisa moetsi ho bopelana kapa etsa face to face le matla e leng power. Ka mantswe ha hore sena se jwalo hantle hobane sekiso kapa psychoanalysis e tswa ditseleng le diprocedure tsa puisano ya ka mehla hobane e hana kamano le relational ya ho kenella le interaction le teko ya ho etsa lefofo kapa ho forge sebaka e le space sa moetsi intersubjective dipakeng tsa dibui, mme ya qanollang e leng analyst o tseba ho qholotsa potso ya na matla ke eng ho moetsi e leng subject. Jwale ka mo qotsolla phaka wa tsitlalla le ha o le jwalo o re tiisetso e leng guarantee ha eyo moo ho ka thweng moetsi subject o tla hatela pele a kapotla nka kgato ka qeaqeo society le haeba a theha botjha etsa reconfigures dikamano dipakeng tsa hae le matla e leng power ka puo ya boinahano e leng psychic. Kwana o lomahantse meno hore mofuta wa ho phahamisa dihlomo e le revolution ha moetsi ho etsahalang ka hare ho kliniki o etsa kliniki ho ba setsha se kgethehileng sa ho hana e leng refusal, se kgakala kapa hole, se ka ntle leng exterior to, fela se ntse se mamarelane leng conjoint ntse se mamarelane le moetsi hoba kliniki e ahilwe society eo ha jwale e hanang kapa e hailwe society eo ha jwale e hanang, empa e ntse e boetse e le sebaka se entsweng ke bokapitale le ha se hanwa jwalo. Jwale maemo a malwetse a mararo a nkwang e le qanolo ya malwetse psychopathoanalytical videong ena a entswe lejwana e leng crystallize ka ho fata e leng heuristic, pheko e leng therapeutic e le ho atamela kapa etsa approach ho qanolla ba qanollwang monahano e leng analysis kapa bakudi patients, mme bakudi ka mehla e le batho ba sa hapeheng ineluctably ba itswe kapa ba kentswe kamanong ya matla ho kenyeletsa matla a jalletsang e leng hegemonic power nakong ena ya jwale, a thoma mofuta kapa kind wa lefito not o memang ngaka e leng therapist le ya qanollwang monahanong e leng analyst kapa mokudi patient ho kenya letsoho ho qeqepolla kapa it's unrevealing kapa ho fasolla e leng disentangling tlamathata e leng interlaced ya motswebere threads wa matla force a susumetsanang a interactional. Ka bokgutshwane re fihlile pheletsong le ha e se ka bokgutshwane hakalo ka bolelele re fihlile pheletsong ya qanollo ya malwetse a moetsi wa bokapitale
e leng phafo-qanollo ya moetsi wa bokapitale, patho-analysis of the subject of capitalism, mme ne re tadimme ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Ke kopa re nne re tswele pele, se ke wa lebala ho subscribe. Haelale.